laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. sallallahu ta'ala ala khairil wara sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baytihi tayyibin tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin al-akhyar min al-khulafa'i ar-rashidin wa shuhada'i Badr wa Uhud wa ala jami'i man tabi'ahum ila yawm الدين. أحباب الكرام، عباد الله، أوصيكم ونفسي بأمرين: تقوى الله تعالى والانتباه. أعني رجوعا إلى مصدر قوة السلف الصالحين، مصدر قولهم وقوتهم على أعدائهم كثيرا، منها الإيثار وحب الخير للغير. عباد الله، ما هو الإيثار؟ يقال بأن الإيثار هو شعور نفسي يترتب على تفكير الإنسان غيره على نفسه بالخيرات والمصالح الشكلية النافعة، بشرط أن يكون الإيثار أو أن يكون ذلك لوجه الله الكريم. حسبنا في الإيثار أن القرآن الكريم سجل للأنصار سورة راقية من سور الإخاء والمواساة والإيثار والطاعات. قال تعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لهذا أن يأتي الله سبحانه وتعالى يأتي الله يقول لي فوقي وتجف منفوذ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Allah fawtiɗo kala ruɓayne rondiɗiɗo kadi ko mum gon fawtori hakkikeji mum ɗin e nemaje mum ɗin. E yetti Allah eɗen seeɗito rewete ɗo ala si wona kanko Allah. Eɗen seeɗito wonde annabijo meɗen Muhammad ko nelaɗo Allah e ko o suɓaɗo suuta e nder tagu mum. huwa khairul anam. Kanko woni ɓurɗo moƴƴude on e windere nde. Kanko woni ɓurɗo on e tagu mum fuu ko Allahu subhanahu wa ta'ala jotta mum ngon. Allahu subhanahu wa ta'ala subike mo ko kanko du woni daɗuɗo immorde jikkuji bonɗi e jikkuji kanuɗi nefiniɗi. Kanko tun Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko ɗaɗɗine ɗum. Oɗo nelaɗo en toriki Allah yo Allah beebi jamɗe kiti e makko, sabu en seedi kite wonde ko jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah, ko en seede o yettini nulal ngal, o tokki hoolare nden o naɓani moftude reedu. Yo Allah beebi jamɗe kiti e makko, kanko e yimɓe jonegon makko laaɓuɓe laɓɓinaɓe, sabu ɓengude nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam ko laɓɓinaɓe. Alqur'ana eɗo yewti ɗum, alqur'ana ino ɓangini ɗum: إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت تطهيرا. Allah ko faadi ko laɓɓingol yimɓe ɓenguure annabaɓe mum laaɓal timmugal. Yo Allah ɓeydi jamɗe kiti e sahabaɓe nelaɗo ɓen suɓaɓe suuta pour ɓe moƴƴude ɓen e sabu mum ɓaawo annabaɓe ɓen. Abdullah ibnu Mas'ud radiallahu ta'ala anhu o maaki nadara Allahu fi qulubi al-ibad wa wajada anna qalba Muhammadin أطيبها واختاره نبيا. Allah ngaaru ɓerɗe sabu makko mum fuu ko tawi ko ɓerɗe annabijo meɗen Muhammad nden ɓuri laaɓude o suɓi nden noon o waɗi mo annabajo. Summa nadara ila qulubi al-ibad wa arafa bi ilmihi anna quluba al-ashab atharuha wa ikhtarahum lin-nabiyyi sahaban. O yuppitati o ndaari ɓerɗe sabu yejjiti mum fof ko tawi ko ɓerɗe sahaba ɓe ɓuri moƴƴude o suɓi ɓen ɗon o waɗi ɓe wondiɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Yo Allah ɓeydu jamɓe kiti e maɓɓe kamɓe sahaba ɓe eɗen ndangal ɗirtirɗo ɓaawo nelaɗo on jokkili l'islamu ono nelaɗo jokkirno noon. E yimɓe tedduɓe jiyaɓe Allah, aray miɗo wasiyo hoore am wasiyo dendangal sawdaɓe ɓen hannde e dendangal julɓe siggam ɓen piiji ɗiɗi. Ara noon ɗum ko wolotaako kon ɓaawo mum kulol Allah. Ɗiɗa mum ɗum wattangol haqqil ko wiyete al-intibah ko. Mana al-intibah ko wiyete prise de conscience, mana accitugol haqqil e piiji ɗin.
accitangol gurdal ngal haqqi ñande weeti wo bani adama joƴe joyre goo ñande o ɗiɗi taski wo o miijiti o accitani yaasi on haqqil makko kin o ɓeydoto nden ñande windande goo hay so fontaɗe deftere mo jaggi ko musidɓe wiɗi adduniya mali'a bil ulum aduna on no heewi dow gande baaduha fil kutub wa baaduha fin nas yogayɗen gande ɗon ino ka nder defte yogayɗen gande ɗon ino yimɓe ɓen yogayɗen gande ɗon ino waali ka defte yogayɗen gande ɗon ino yimɓe ɓen haray komi faandi ɗo ko ruttagol e ɓulirɗe cembe e doole moƴƴuɓe araɓe feƴƴuɓe ɓen ɓaawɓe foolino enen en foolaama aramɓe moƴƴuɓe foolino enen en foolaama kamɓe ari koɓe victorie enen hannde koyen vainci enen hannde koyen foolaaɓe koyen waawaaɓe joni noon kaɓe rewno ɗon ɓe fooli ɓe waari enen kadi koyen rutto ɗon bela jo allahu subhanahu wa taala sembinira en doole jo sembinirnoɓe ɓen sabu fooleede e foolugol ko piiji ɗiɗi ɗi allah wi o waɗi ɗin fika yimɓe ɓen tasko tilkal ayyamu nudawilu ha bayna nnaasi foolugol ngol e fooleede nden ne waɗi ɗin ñalɗi ɗon ɗiɗi yiilodira ɗi yiltodira ɗi hakkundeji yimɓe ɓen si en ƴeewi ɗon haray pulirde mana pulirde polgal e doole maɓɓe kamɓe moƴƴuɓe aranɓe ɓen e dow ayɓe maɓɓe ɓen ino ɗuuɗi ɓe wawata e nder kubba gooto lintugol kaɓe rewruno ɗon fof ha ɓe fooli kono en jantoto tun jogay ɗin ɗon ko wiyete al isar wa hubbil hayri lil gayri jomiraɓe jande ɓen ko nimbindirta ɗum ɗo ka defte ko wiyete isaru ko ɗum wiyete ka pulal e ɓurningol goɗɗo mana ɓurmugol goɗɗo e hoore mum daranagol haaju goɗɗo fiyo allah darano haaju ma on mana yiɓugol hitte yimɓe ɓen e dow maɗa ɓuri ko hittinɗa kon fi hoore maɗa ko ɗum wiyete a isar isar on no fire kadi wiye yiɗangol moƴƴere nden yimɓe ɓen hubbul hayri lil gayri yiɗangol moƴƴere nden sana muɗum ɓe wi wo haray jiyaɓe allah ko wonɗum wiyete e isaru ɓurnugol goɗɗo e hoore mum ɓurnintinagol jaɓugol yi'ugol hitte yimɓe ɓen e dow muɗum o wi yuqalu ino wi'e bi anna al isara huwa shu'uru nafsiyun yatarattabu alayhi tafdilu l insani gayrihi ala nafsihi wo ko wiyete isaru ɓurnugol goɗɗo e hoore mum wo ɗum koko so'olte ka ɓernde ga wona haala wona dampere wona uttere wona sonko wona hunde koko waaloto ka ɓernde ga tawa on tigi gariɗo yeeso makko on imo hittini fi on tigi ɓuri ko hittini fi hoore makko kon o wi noon ɗum ino fawdira e dow yiɗangol nde neɗɗo yiɗata ɓural immo muɗum e dow muɗum nde neɗɗo yiɗata ɓural immo muɗum e dow hoore muɗum ka moƴƴereji e ka nafaaji ko wiyete kon almasalihu shaksiya annafiya ko wiyete kon intérêt personnel on kon tawa neɗɗo on no yiɗi ɗimmojo makko on intérêt personnel on imo suɓanimo ɗimmo makko on ɓuri hoore makko ɓe wi wo la yakunu dinu dinan hatta yakuna hada l isaru hulukul muslimin wo noon haray diina kam wonata diina tigi tigi han tawa o jikkuɗo ko jikku julɓe ɓen tawa julɗo fof no yii ɗimmo makko on fewno ɗon imo hittini fi ɗimmo makko on ɓuri ko hittinani hoore makko kon imo hittini fi haaju ɗimmo makko julɗo on ɓuri ko hittinani haaju makko on kon imo hittini fi teddungal ɗimmo makko on ɓuri ko hittinani teddungal makko ngal o wii jomiraɓe jande ɓen maaki si ɗum ɗo wonaari e julɗo ɓen haray diina ka woni diina ka ɗengal haray wonaari diina tigi tigiyaka sifa ka fewni en ɗo hannde o wii kono noon ɗum ɗon kadi nafata kadi ɓurnugol goɗɗo e hoore mum nafata haa tawa waɗɗo ɗum won ko waɗiri ɗum ko fii allah wonaa fiyo hente rewmungol jangol mana ko ɓulugol tawata kon arana ɗaɓɓugol toɓɓe on ɗiɗi waɗiri saa ko on ɗiɗi waɗiri koni wajhillahil karim sabu allah hewte ka qur'an kala ko golla taynafi makko golla jommum ala barjari ka makko wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda kala ko goɗɗo golli taynafi allah golliri haray ka allah wala barjari o heɓoyta jirdi muɗum o wi yo ni ka alqur'ana wonde alqur'anare teddude nden nde windani e nde mamini ko ɓeeta kamɓe madina waɗuno kon immorde en mbaaɗi tewni
e mbaadiji ko wiyete nene gooto yaagal e yaññalngol ɓiɗɗo muɗum e ɓurnugol ɓiɗɗo muɗum e hoore mum o wi yoni e ko ɓurana enregistré ɗum ɗo sajjada dalika alqur'ana enregistré ɗum wa daka yutla aw tutla ila qiyami saa ɗum jangete ha ñande allah taggi leydi mum ko honɗum woni ɗum koko ɓeeta kamɓe madina ansar yankoɓe ɓen koɓe waɗanno ɓe maɓɓe julɓe iwruɓe makka ɓen ferunoɓe ɓen yaltika galleji mum yaltidare e goɗɗum yaltika galleji mum folli e laamu mum folli e teddule mum ari ka saare madina wonti yin koye lo'u koye jaasukoye si koye wallaka koye gaynata goɗɗum madina yankoɓe ɓen mana takamɓe madina ɓen alladina tabawwa'u dar ɓen hoɗuɓe ka saare madina ɗon aɗoɓe arde ɓen ɗon jippiti e teddule mum ɗen e nemaji mum ɗin e weli foti mum on e teddule mum ɗen e laamuji mum ɗin e konnguɗi maɓɓe hikkuɗi ɗin ɓe jippiti ɓe accani hoɓɓe maɓɓe sippe maɓɓe yuruɓe madina allahu subahana wa taala wela ɗen golle ɗon o windiɗi e qur'an o wela ɗen golle ɗon o windiɗi e alqur'an ka suratu hashrin e aya 6 coftowol ngol no wiye e kaamiluje goo suratul ansar wal muhajirin suratul ansar wal muhajirin e ngol wiye kadi suratul isar cortewol ka julɗo ɓurni julɗo ɗimmo mum e hoore muɗum ka julɗo yiɗɗini haaju ɗimmo muɗum ɓuri haaju muɗum donc e noone goo kadi no wiye kadi suratul hashri ka aya 9 ko allah daɗi wallazina ɓen tabawwa'u dar ɓe hoɗunoɓe ka saare wal imana ɓe hoɗi e nder gonɗinal ngal ko ɗum ti jando goo imamul marahi winduɗo tafsirure nde mujalla telere 4 o maaki ka o firi suratu hashri ɗon o maaki heɗe allah no yewta istami'u ila rabbikum yukallimukum heɗe jooma mon ino yewta on julɓe alladina ɓen tabawwa'u dara hoɗuɓe ka saare madina wal imana wawon ɗon ko atfu bi mana alladina ɓen ɓe woni fayilo on o wiyete ismul mawsul on alladina on woni e mana fayilo on tabawwa on woni fiilo on addara woni maf'ulun bihi on al imana woni maf'ulu thani on o wi nanowo arabu no andi allah yewti ɗo ko hawni nanowo arabu no andi allah yewti ɗo yewtere hawninde ɓe hoɗi ka saare madina yilti ɓe hoɗi ka nder gonɗinal kadi tabawwa'u dara ɓe hoɗi ka saare madina wal imana e ka nder gonɗinal kadi mana haulayi kana al imanu aw sara al imanu sakanan lahum gonɗinal ngal wonti hoɗo maɓɓe o wiyete imanu kom wonti hoɗo maɓɓe ka ɓe hoɗa ɓe hoɗari ɗum ka nder galleji maɓɓe ɓe mooɓi bagagiji maɓɓe e cuuɗi maɓɓe e masiuji maɓɓe e alaji maɓɓe fof ɓe naati ka nder gonɗinal ɓe hoɗi nder ton tawi haajuji maɓɓe ɗin fof ka nder iman allah daari min qablihim ɓe hoɗi ka saare madina e gonɗinal ngal aɗo ɓeya iwnoɓe makka ari ɓeyde madina ɗo ngeri l'islam mo ɓe ko hungirta ko kote mum o hollo hizbindi mala ɗayhim farihun hande so landike siya ko mo mari toga e julɓe fof ɓe yettoma ko kamɓe sa landike suufiyankoɓe ɓe yettoma ko kamɓe sa landike yimɓe sunna ɓen ko homɓe ɓe wiyay ko kamɓe sa yiidi ay catholique ɓe ngawi kiyareto ɓe nay c'est nous sa yiidi al yahuda ɓe ngayni who have right ɓe wiyay oui ko ɓene jefti tonga kullu hisbin fedde beebi ma ladayhim ko woni konka maɓɓe ɗon fari hunay ɓe hooli ɗum wertori hono tuma goɗɗo weltorta hunde ko taga o hooli hi nde wondanimo intere o wertorode noon hay ɓiɓɓe maɓe mo nulata waɗa on ɗon aɗa wertorimo eɗa bunginimo mana mo ɓeeno sikka ka wontiri ɗon ko ɗon woni gonga on kono noon gonga on ko denaɓe sahaba e wonno ko men muɗum sino yo hanaka laaɓu iwtuɓe makka ɓe no felliti nden ñande julɗo ala ɓurɗoɓe sabu nelaɗo piyama makka ko kamɓe piiɗa nelaɗo yennama makka ko kamɓe yenniɗa nelaɗo raɗama makka kamɓe raɗiɗa nelaɗo yalti makka ko kamɓe yaltiti kono allah yewtire noon ka suratu ali imran inna allaha la yudiru amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'duhum min ba'd walladina ukhriju min diyarihim fi awwali l-hashr ɓen yaltinaɓe ka galleji maɓɓe ka soggande ananere ko dina raɗa makka donc ɓeɗo no felliti julɗo ala ɓurɗo ɓe moƴƴude nelaɗo piyama ko kamɓe piiɗa nelaɗo jattama kamɓe jattiɗa nelaɗo yennama kamɓe yenniɗa nelaɗo raɗama kamɓe raɗoɗa nelaɗo yalti ko kamɓe yaltiɗi ɓeno picca ala ɓurɗo ɓe ko ɗum ƴi allah wiɗi wallazina ɓeya madina to tabawwa'u dara ɓen hoɗi madina wal imana ɓe hoɗi kadi kar gonɗel gonɗinal min qablihim aɗo ɓeya yude makka ara madina
andi Allah jogitiiɗoɓe Madina ɓe wonde ko kamɓe ɓuri yaw ɓe fiyaka ɓe yennaka ɓe raɗaka kono ɓay tum ɓe yaraɗoy ɓe fiye yenne sonkane yaltine ka mum araka maɓɓe ɓe yaltaka galleji maɓɓe ɓe werna ɓeya ɓe jonnita ɓeya teddungal maɓɓe ngal Allah wi kamɓe ɓuri ɓe andake famille ɓeya no fiya raɗa yenna jatta aybina sonkana waɗa exil ko wiyete ko wanted deeɗo alay ɓe mo hennaɗo o ko waɗeteɗo wuuri maayi kondanaɓe a mort ɓeɗo to gi yalti si ɓeɗo heɓari ka hoɗa ka weera ko dankoɓe moƴƴo e maɓɓe waɗanaɓe gurna maɓɓe ɗan bonayi isan waɗɗo ɗum ngo Allah wi no ɓuuri o yara noon fami yewtirni wernuɗo ɓeɗo gamɓe heeɓi équilibre ka gurna maɓɓe ɓe wawi ñiiɓude kamɓe kadi ɓe heeɓi konngol ɓe heeɓi hoɗo ɓe heeɓi noon no ɓe gollitirra diina maɓɓe kage hoore ɓuttu Allah wi on ɗon no ɓuuri o yattamdinaɗo tofi diina kam ko ɗum woni min kablihim on firo aya o فبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين بهودي كدر قومنا أدو مهاجرون إناس بك قومنا أنا داري لا والكسل ولا يحبون من هاجر إليهم كان نندق دعاء كمات فتني كمات يريد موانتان كو جلو حيث كو كافر وزوجي فتني جلو كونوا النبي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تعالى haydi ko sirko ɓen ɗo gari fattini kama fattinmo ɗon sornitumo ɗon wernamo ɗon dankoɗamo moƴƴoɗa e makko ɗon ha o nana daali e jowma kono noon ta hoolomo de en tant que wonari julɗo la aymana lahu hoolare nden kam ɗum ɗon kefeero jonnaka hoolare kono dankagol kefeero on moƴƴo e makko bela jo o taway ko kaɗo diina woni yurmede tage ko ngon o noto diina kan ɗum ɗon ko enen julɓe naɓiraka ɓe bono e men moƴƴo men ni maɓɓe idfa billati hiya ahsan ɓe bono e meɗen ene moƴƴere ni maɓɓe sabu kamɓe ɓe annda moƴƴiki ɓe wi o alkhayru min sun ɓe wi alkhayru ida kana sun alkafir yakunu natijati man sami'a dhalika taajjuban si tawi kefero waɗi ko moƴƴani neɗɗo nanɗo ɗum wo ngantay julɗo waɗi ko moƴƴi kon hay goto nanta ɗum wiya kawe par ce que ko andiraɗo ɗum ka suratu ashrin ɗo Allah daari yuhibbuna man hajara ilayhim kala doguɗo ari ka maɓɓe on no welaɓe ɓe yiɗi mum wa yusiruna eɓe ɓurna ala anfusihim e dow hoore maɓɓe ɓen doguɓe ari ka maɓɓe walaw kana bihim fasasa haysi tawi ɓe wondi e hertande kamɓe ɓuri hatton jinde e moƴƴere nde Allah afidine ɓe ɗen ñamete welɗo cuuɗi ɗi gande ɗaɓude ɗen jardin ji ɗi teddungal ngal e konngol ngol e yiɗede ko kamɓe ɓurno handude ɗum kono ɓe jippoto e muɗum ɓe jonna ɗum hoɓɓe maɓɓe julɗuɓe o waɗela ulamaji hadis goo ɓe maki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fal yukrim dayfahu hadis ɓe jeɗe no ari e sihaji tati siha goto tommo sellaɗi ɗi ɗiɗi no selli man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fal yukrim jarahu ndaro noon on hadis e fewude muɗum ka sanadi mo mari hella ka tugorɓe أتوغرني كسند شيخ الباني ذكر الحديث في الموضوع ومعني في حديث النصيري لهم سنكلكم إذا لا يوجد من كوكب معكم وفي إيا سلو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره كان قوم إذا لا يلا لتكتب إليه ومكة كوكب كلهم حديث سلو لهم أما فليكرم جاره قلتم نوولا فينا كنا نقول حديث سلو لهم سينو فامي أن نجينا كوباتينا كوغانا dina ko ganna wona kadi wata kadi ya hoolo hunde ya ha mutoɗa goɗɗo yetto ma jaka a woofino yittutoɗa wiyawa hollan laawol ngol to gandi si goɗɗo ƴettiɗo to mum jonno falayade mamum ma dalaba o yehi hanko yaada o nangi yarngal foti kadi yanga tarlo so yehi ɗon e kambiya terali on o fotti e goɗɗo ɓe wimo a faki laawol ngol o wiyata no waɗi wo joni car fellet o yirtoto wara o hetta laawol yahay ngol ngol ko fotti ɗon awa diina ko neɗɗo neeɓi wo ka diina ti yetti falɗito ɗon ko hooliɗa wo ko hooliɗa ko so hayɓe yiltoma wonde ko faljo jaɓ par ce que en jeeya diina ko en tagiraɓe noon fikaɗo diina wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun annabijo sallallah alih w sallam imam boukhari filli konngol ɗum no windi ka sahih boukhari ka bab al isar ahadisul isar fi ɓurnugol goɗɗo e hoore mum wonde nelaɗo heɓuno koɗo ɓaawo o koɗo ari leññande o naati ka galle nelaaɗo tawi nelaaɗo alaa ko ñaamde e alaa ko nafe e maa koɗi o koɗo ɗo haa kamɓe kadi ɓe jikkoyi goɗɗo
ɓe noddi sahabajo ngo ka sakamɓe madina ɓe maaki a teeni ɗo ceerno miɗo heeɓi ɗo noon koɗo hannde ɗum ɗo no wondallangi hannde alaa ko ñaame o yawi enene laaɗo a ta'adunu li an yudifa dayfu rasulillahi indi a newnanayna yo koɗo nelaaɗo on koɗo yolan nelaaɗo maaki haysi mi newnaari alhaajo newɗi ɓay alaa ka ko ñaamen kaka waalete waalotoɗo waaloto kaka ñaamete ñaamowo ñaamata hara yiyaaɓe makko o yaaɓe ko ɗon o ɗoɗi ɓengu makko o wiyen heɓi hoɓɓe ko wonno wayi ko wonno nder gaa ko ɓengu makko eni ko teɗani heddi kumɓe bireeɗi seeɗa ɗum e kuje tewi o wiyawa saha e ɗum ɗinna moƴƴina flaw debbo moƴƴi flaw nde ati o daari o tawi kanko e ɓengu makko e ɓiɓɓe ɓen e koɗoji ɓe ñaami ko ɗon haarata yitere yasalimne kono nandiren nde o wi ɓengu makko ɗaɗinana lampo ɓengu makko ɗaɗi lampo o wi ceerno bisimillah o yeyni in onon kaka miwre ñaamo ton o yawi ɗum na sunna kono ko noon min wowiri o ɗum andi ɗon siiji goo no woodi na ɗaɓɓitateɗi ƴiyal qur'ana e hadise ɗum na sunna min jannga ɗum e juuɗe nelaaɗo allah kono noon meɗen wowiri nin kamen ɗo si wayi min ko nin min warrata o jogii koppiwal ngal o naɓa juuɗe nden ɗon o kurkurunno ko ɗo sikka mo ñaamude o arta o jogomiran on ko ɗon ñaami haa firti o ɓanani ko ɗon ndiyan ko ɗon yari o wi ko honno way ko ɗon minni alhamdulillahi alladi asamani wa saqani أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. نيمو مي سيدي إنهيك وإنا أفيد وارلا وأنا كان كفين مكو بنداري بني هاوي. ويتي بني ويري يتكون نلابين كتو فايونا جاء نلادو ماتي عجب الله من سنيدكم الليلة البارحة. Allah nganti e golle maɗe ngani ɓe ngure maɗe te o koɗo mo hanki jeeɗo Allah nganti e maɗa hanki jemma ndaari nelaɗo maki Allah nganti e ma ko watta ko ɓe ndaari ɗum ɗo ceerno en tawayi ko ɗum ɗo ko ɗiɗo woni piiji ɗi ɓe rewruno ɗin e mum ɓe fooli ndaare o neɗɗo kadi maketeɗo Muzafa al Adawi mo filli konngol ko Imamul Ghazali haɗi wadde ɗum e deftere no jeli deftere makko ne yawolone tiini ko deftere inde jildi moƴƴa kono noon kañum e nder mayre kadi non sikku deftere fof bonayde fof nde ñola ara ko kelɗi ala ɗon hay bible no mari ko wonde e nafa fay bible wiya God is one diye e unique ɗo ko gonga ɗon ka ɗowlul haq Allah ko gooto siɗe yildo noon kadi ɓe yimnoya Allah no mari ɓiɗɗo kadi nde wiya ko mi woluno kono mi firti a ƴettu ko nde adi wolde ko gacca ɗon ko nde firti ko donc kaɓen ki yawolumuddin Imamul Ghazali o maaketeɗo Muzafa al Adawi wo ñande goo ñande nde haɗa wiyetede Yarmouk hayne sattuno juluɓe tampiɓe weelaɓe ɗon ɗa watti huttiɓe wa kanu ɗon ka futtuɗo o maaya woɓɓe faɗɗe neɗa seeɗa maaya woɓɓe faɗɗo o mayde nden iwtinaɓe e nder ɗum emo heddorno sasaw ndiyan te o yari han ɗum ɗon heddige o anditi denɗirawo makko goto no e nder ɓe yaruɓe faɗɗa o yaari on ɗon ka dariɓe o wi mi yettiti mi yaari denɗirawo on ka dariɓe mi andi ɗon ka liɗino e wonno bande jeenayɗe heɓari ndiyan ñande timmata sappo tawi ɗo watti yandete woɓɓe yana maaya direct o wi mi ƴetti kunsata on kako Muzafatul Adawi o wi miɓe jindaka nder hakkude fureeji ɗaɓɓita si mi yeyi sikko amon tawa ma yaari mi yarnamo han o ɗon tika mi janga mo mayde nde o wi e nder ɗum yargite mo waali nokku goo mimo wulla ɗon ka ha ndiyam o wi mi ari mini tum miɗo hedor ɗo so sawo ndiyam o wi kami wiyata ɗo yomi juuramo ndiyam tan o sappanilan goɗɗo goto o yeetilan e haala ɗon ɗaɗo mo wawata wolude o wi yaw yarna o to ko on ɓurilan ɗon ndede ko on aɗila yande o wi mi ari mi tawi on ko Hisham bunil As ko noon o fillori o wi mi tawi ko on ko Hisham bunil As mi ari ka on ɗon kadi mini tum mi yarmi sinnata maali on ɗon kadi waɗi ni poocanila sappanilan goɗɗo go o wi yarnoye on ɗon ko on ɗon aɗila yande ɗon ka o wi mi yaani on dammo ɗon hewtugol ka on ɗon waali ɗon mi tawi o ɓutti o maayi mi yirtitani ɗimmo mi tawi on ɗon kadi ɓutti on ɗon kadi maayi mi artani ɓiɗɗo bappamo mi tawi on ɗon kadi maayi ɗon ka o wi ajaban mi ƴiitaari haula ihwanihim ala anfusihim o wi ngalo ndaari ko ɓeeɗo suɓi mayde si yo timmo maɓɓe daɓu ɓaawo diina tan ko innamal mu'minuna ihwatu o wi ndaari Imam Ghazali o waɗi sharhuil molanaaji kono no jeeya ko nganndine yewtere nde o wi ndaare ɓiɓɓe tedduɓe ndiyan danɗayga wonki woodi sato maayi tawi mo ɓeeno yiɗi yo taw ko yarata ngaɗa o wi isan a wayani kadi ndaare siko ni wooɓe o jelo cakki few kawtal mum waddi o jelo ñaade ha yibbani bare yibboyi ka bananaaje
hippoy ka cambo yoni kay kawtal mum no weela fof noon ko julɓe aboul hasan al altaki oɗo kadi heɓuno hoɓɓe capantato e tato hoɓɓe ari ka makko o ngaldi e maɓɓe ɓay o ɓannaniɓe ñamete on tawi kuccirti o molanangel no kadi ñamete o wi ko onno gueɗete ko wiire wotere woni kadi ñiiri ɓeyni danni lampon mo Allah waɗi barke e junngo mugon haɗi e wuyre nde wohana e on ɗo newnanama yo ƴa on ɗo newnanama o wi lampon ngun ɗannina capantato e tato makko baaɓe jooɗi ñamugol ɓe ñaami haa ɓe gayi fay lampon ngun huɓɓindinama tawi wuyre nde no ko hakkude paratiwal naɓuɗo juuɗe mum memi nde wowiya ko siɓɓa mo ɓuri hallude e maye wirnana on ɗon ko noon nde tumnin ɗon haa ɓe irti wuyre nde lutti kamiran nder ɗon ino ƴeli hadis no woni mo imam muslim filli koyngal dammol ittano sadaka goɗɗo irti dammol ñaami ha haari ƴetti koyngal wi ngel wi nelaaɗo ngal ari ka nelaaɗo feccinani seydna aboubacre fimni seydna aboubacre feccinani oumar feccinani ousmane feccinani kaarijo koyngal ngal bindi madina ha ñoɓawo walan sana ngal hewti kadi ka nelaaɗo allah naɓanaɗo wo koyngal ngal wiya min waɗi lebbi ɗiɗi mbi mi wayri kewu kono tañini tun ceerno kaari waɗi lebbi tati naɓanegen ɗon ɓeeɗa wiya noon min waɗi yontere mbi mi wayri kewu kono kaari kam waɗi jonte ɗiɗi ko noon koyngal ngal hiltori ha goɗɗo go wi heyi ko nelaaɗo wonoɓe lebbi tati kamum sagginaka ko ɓe ɓuuri hallude e ngal koyngal ɗo ngal attirana nelaaɗo nene aicha maki nelaaɗo a janniɓe ɓe naniɓe faamiɓe gollitiri aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum istaghfiruhu al-ghafur rahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن من العجب كل العجب لمن له لب وفكرة لهذا الدين ما نشاهده اليوم من ضعف المسلمين. لماذا؟ أن أكثر وأكبر الفتن العالمية اليوم فتن في أراضي المسلمين، والجواب واضح لا لشيء سوى تدمير الإسلام وتضعيف المسلمين كما زعموا، ويعظى الله ولن يكبر الله ذلك. ما هو يجب أن الله barkinorde inde Allah en neeɗi yewde ɗum ɗo anda inde makko ɗen e sifaji makko ɗin ino barkinore. Fama siwa asma'illahi wa sifatihi, kala ko wona inde Allah e sifa Allah ɗum sellataka barkinorgol ɗum ko shirku. nde neɗɗon waɗi o waɗiri majjere no wiye bida, so waɗi e hoore gandal e hoore yaƙinaku hara o waɗi shirku. ano jomiraɓe gande ɓe yewtiri noon en yetti Allah fawtiɗo dendagal o andi o kalimatu rabbil alamin firo o ɓuy famari mana kalimatu rabbu o ene wiide ɗum jeyto tagre ko ngon kono tigi tigi rabbu on ko neguɗo on ko ɓay noon mo jeliyi so neɗi wona watti kulal ngal sella jeyɗo windere nden on kono mana rabbu mana kalimatu rabbu ko rabba yu rabbi tarbiyatan ɗo jeli Allah ɓe yewti ɗum ka suratu hajji ɗa ha wonde وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كلمة رب ونون بمعنى ليجي نون بمونا ومون تتكي فقوني رب العالمين. كدمو بيسون تابيركي روالي كما روالي دون دوبي ساقو اسكي تنيالي سيكو ما جلو يجيبنا دون كوكو كوكو دون كوكو تابي فالله ونين جاني leggal mango e tutuno naaki ki jandi ki ɓurti kema joni darde joni si a tette gone makki be gawa ɓurundare ɓe mbi soɗuɗaɓe ɗum ɓeydaaki donc o Allah wonɗo wadde ɗum ɗo sifa ɗiɗo sun'at o ɗo woni rabbul alamin ɗum ɗo woni mana rabbul alamin. Allah ɓeydi jamɗe tigi e hoore nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hakko e ɓeygure makko nen e sahabaɓe makko ɓe yalla yurmi mawɓe meɗen tokkumen islam o gandi kala ko goɗɗo faalama ko heɓi taw yejjitu ko goɗɗo woni sabu. hande noon gande ɗen en heeɓi gande ɗe moƴƴa mawɓe men ɗen heɓano ɗe kono Allah ko seede ko moƴƴuti maɓɓe ɗin e wakkilare maɓɓe ɗen wawi en hewtinde ka hewtuɗen ɗon surtout du'aji maɓɓe ɗin e yiɗugol maɓɓe Allah e nelaɗo mum o heewi e mawɓe men trompaɗe on yay goɗɗo no haali ɗo e oɗo ɗo moɓi koni oɗo mo fof sabu won ɗum mbi mo yetti julɓe tawaɓe ɗon ɓe ko taɗirawo nelaɗo kan ana shirifun aw sharifun aw shurayfun ko ngol o hunoto lawol o mooga wano ɓe ceerno Ibrahima en ɓe julade Allah hande ɓe yette ko ngoto maɓɓe ɗo kam yaari wondare no ɓe rawdino ɓe labira si ɓe wi komi taɗiraɓe nelaɗo o ko yettata
ɗum ɓeeno nande de nelaaɗo tinangalo ɓe wiya ni no mbaa ɗum ka ɓuuɓi nelaaɗo ni ka tiinde maɓɓe ate ko ɗum fof ko yiɗugol nelaaɗo mawɓe ɓe waɗirayno ɗum ɗo si en feliiɓe harayi ɓe hippama en dooñiiɓe e yiɗugol Allah yiɗugol nelaaɗo mum o ɓe waɗirno ɗum ko ɗum noon Allah woni yoɓitude ɓe e meɗe ɗe jande e ɗe feɗe e ɗe teddule ko woni en heɓude hannde ko yangi woɓɓe ko ɓaawo meɗen hannde to enen kadi ko mogunoɗen ko gonɓe yaayi e ɗon e o wi jeyaaɓe Allah no jeeya ko ngantini hannde kala julɗo jogiiɗo miijo e taskande e haqqil e aanangol oɗon islam ko ko woni seeditaade hannde e hoore leydi Allah ni immoɓe lowre ko julɓe loyi kon hannde attention o wiɗen julɓeɓe no loyi e wiyaji islam no loyi de islamu lo'ata mukk ko julɓeɓe woni lo'ude ko ɗum goɗɗo goo nodduno docteur Yusuf al-Qardawi e conférence makko ka jandira o wi docteur ma hiya asbabu du'fi l'islam fi hada al asr ko ɗum woni sababuji lowgol islam o fewno meɗen ɗo docteur o maki fassu'alu gayru sahih landal ngal ɗo ngal fella landal ngal ko yawi'u won woni sababuji lowugol julɓe islam kañum lo ari sabu l'islam no maɓini ɓe jokkuɓe l'islam koy kono enen julɓe ɓen hannde fi meɗen maɓinaɓe ɓayi ɓe waɗi en ka ɓe faalaɗo ɓe waɗi en ka ɓe jogike haqqillaji men ɗi ɓe fawtike deedi men ɗin ɓe moƴƴinani en haala hoy ɓe wawata moƴƴinande hoore men si haaju men yani e mum ɓe yiidege maɓɓe ko ɗum woni e woni otage e woni kidnappaɓe hannde e par l'Occident donc idan julɓe no loyi hannde sababuji ɗin no ɗuuɗi ko fiyen ɗum fitnaji ɓurɗi mawde ɗin hannde koye leydi julɓe woni waɗde ƴette misal ko fewndi kon hannde Suria e ko fewndi ko Yaman e ko fewndi kon Libi e ko fewndi kon Misra e panique mo Arabi Saoudite jogii on hannde par ce que ɓullo huta wi jolungu wiwi hoore gore ma jodike hoore gore ma jodike hoore gorejo ma goo no wayi watta tun jolum ɗon koye hoore ma fiti o waɗi docteur Salmanul Awda noon ɗo guerre on fuɗɗi ɗum Irak o waɗno muhadara o winda e defte o waɗa ka journal ji o arrestera o waɗa seedeji tawi adresse titre conférence on ko maga baɗal Irak maga baɗal Irak si Irak gatti ko honɗum kadi aroyta ɓe réguli Irak ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon Irak ha fetti joni si Irak fetti ko honɗum kadi aroyta question o yini innama yuriduna Saudiya ko Saudi ɓe faala tappugol Irak tappugol Yaman tappugol ɗa tappaɗa kaka fotuti ɗo duta luttiti fof timmoto daro takko o haalanama ka fot kono noon allahu subhanahu wa taala la yukaddiru llahu dalik allah mu yantade ɗum bi bismillah so yiyande fitnaji woɗɗi wadde ɗin e leydi julɗuɓe question on mo mari jaabawol laaɓugol fof ko fi loyingol julɗuɓen e fi bonnugol islamu joni misal mi jonna mise ɗiɗi mi daro par ce que buyno kalinange wano Gaddafi en landatama fi Libye e wiya ko ɗum Gaddafi nafi l'islam wiyen fus ko ɗum o nafi miskino wiyen fus ɓay hay si tawino a teede an hewtanima taw wiya eno ɗo geɓal ma ngal ka doki wiyen noon bon a wiyen kadi e tawti kadi Gaddafi ko ɗum ko bandi ne ko bandi kono hakkude ma Allah bandiyagal wiɗo la ilaha illallah e bandiyagal wiɗo Allah ko sappo bandiyagal ɓeɗongal ko ngal ɓuri koyditade ɓe ano wi le Père, le Fils et le Saint-Esprit woɓɓe maɓɓe wuriŋa laadina no wi wowlugol fi Allah ko retarɗugol tagee ko gon ha ɗum Bernasconi wino wowlugol fi Allah ko retarɗugol tagee ko gon wowlugol fi Allah ko retarɗugol aduna o on faami donc ɓeɗo wino si nangodiri mi yaariya jingude kono janngan hakki si satti ha satti kadi si julɗo ñaama e entere tawa ko fi Allah waɗira ko entere juuɗe julɗo kay juuɗe fefere ko fewndi kon Yaman fof no anndi lanɗo raɗaɗo wiyaɗo dogi on ko o wii wo ko o julɗo o wi kadi ko sunnitijo hoorejo rebellion mouvement rébellion o no wi ko julɗo o wi ko shi'ajo joni noon jolno ndaw arbitrage on annan fewɗo no fecci mo ɓe no wi jaatigi mum e hoore neygal gootal ene ko jaatigiɓe ɓe wona fiyede ka ko leydi wona saamede mum ko leydi ɗi wona bonnede on bone ɗon ko hombori saamude ko miskino jiɓinoɗo on heɓa joggu tappala toon lanɗo fewɗo no jooɗi no ñaamude no yarde ɓiraɗal no lootade ɓiraɗal miskino koy no wareede no bombardede
adnan law fof jaggu wongo wadde Palestine ngu waɗani hay nokku bi Allah bi leydi anga ɗo waali jaggu so wona ngu Firawna wanno banu Israila ngu ko Palestine wona waɗede ko sifa ngu jaggu heɓa ca omo hakkunde yahangol Gaddafi wiya yimɓe makko ɓe falaka mo e yawgol Suria wiya Bachar al Assad laamu ngu falaka mo e yawgol Yaman wiya Abdallah Sali le Yaman ɓe falaka mo e yawgol Palestine wiya Israël domnike Palestine ɓe hoore mum ko wonɗum ɓe duwano adorde tawi ko ɗum ɗani koyo Palestine hetto ɗum par ce que ɗon ko leydi ndin e dimmu ngun e horma on jatta ta ko aaden laami yimɓe mum ko kamɓe kadi haccuno o laami si ɗen ɗo yeeyi añande ko wi falaka mo ko ɓurno moƴƴude ko wigo régulé to so nanodirani nodde men faabo men joɗɗinayi on min ñaawa hakkundeji moɗon waka commissariat maka justice ko alda e bombardugol par ce que ɗin bombardement ji e ɗen kuure wona ɗe samminede ɗon Allah ko seede wona e hoore ɓiɓɓe maɓɓe ɗum woni samude koye hoore ɓiɓɓe miskiɓe ɓe annda ɗiɗiɓe woɓɓe ɓen ko maɓɓe ɓe ko nani ɗiɗenke no wola RFI yanki o wi wo kanko en hannde kaw fewɗi ɗon ɓay ɓeygu makko maayi ɓiɓɓe makko ɓe sappo maayi hannde kadi na wonɗi makko kimmapeni mo ko hettiɓe ta no wuuridi e ɗembuure mum nde taw ɓen ɗon kadi ɓiɓɓe ɓen ɗon kadi e rewɓe mum hewtiɗaki kanko hannde kadi ma e ndemo kon tan ko goɗɗum on nandini sirjo wona o directeur jo wona o ɗuma ko utanare hakkidi bombre ɗo wo ko directive ɗuma population supporté Gaddafi nden ɗo yani ɗon ɓengu makko ɓiɓɓe makko ko lutti ɗon est ce que on ɗon heeɓi intérêt oɗo feere si Gaddafi yehi ko honɗum nafi o si Gaddafi laaɓi kadi honɗum nafi mo ɓengu makko maayi ɓiɓɓe makko maayi donc solution on no woɗirayno noon ɓayde gandi Panama américain ɓe mbay fiidi filaɗ on ko honɗum ɗo adi ko hélicoptère wal ɓe ƴetti ɓe joɗɗini ka résidence makko ɓe waɗi lan ɗon fay ɓe joɗɗimo ka hélicoptère wal ko ɓawa yewti Washington ɓe wiya ɓe nangilan ɗo iɗen darde e film uji maɓɓe ka ɓe immita storiɓe maɓɓe ha ɓe joɗɗina avion a sikkay ko sama kala noon ɓe ara ɓe jilo ɗon président o wonde ara moye renio ara moye renio kanko e gouvernement ɓe ƴetta ɗon président on ɓe yaade makko ɓe wawi wadde ɗum hano ɗum waɗe Libye hano ɗum waɗe Suria dare hannde Syrie ka wona wiyede ɗo London char de combat ko ɗon ɗum nanaka char de combat capanɗe joyi darna fewɗina yimɓe kure a cika capanɗe joyi char de combat no dari ngam ɓe tutti ha wiya ko fellete ko lanni on ɗo lanɗo ɗo e mo ɗon ha joni no wiyede ko ɓe médiation yimmine wo ligara bon heccanki dernier ultimato maɓɓe o koyo ligara ko yoyide makko andinamo o falji ha joni ko fi o falji wona woole fi hen ɗum on ɗon no jogui coopérative molanaɗo kanko e France e Angleterre pétrole makko on ko France ɗuma aluminium makko on ko Angleterre jogui on ɗon ha joni ko wona wiyede wo ko falji ɗo ceerno si en faamari ŋaccitari hakkille en renseignaji no hulɗini o takkundule men ɗe naɓo e yiite ɗum goɗɗo ko wino neraɓo sallam Muaz bun Jabal o maati ya Rasulullah afano hasabu bima naqul Allah ñaawiro en ko wonde wolude nelaɗo maati saɓalatka ummuka ya Muaz hal yakubbu nnasu fi nnari illa min asairi alsinatihim est ce que yimɓe ɓe no hippoye daaɓe naɓe ka yiide si wona bone ɗe ɗelɗe maɓɓe wowlugol ko anda e jingugol tum fi to oɗo kanno ɗeɗa on sigi o kanɗo no resta o wola ko fala ko nani woɓe kare bo ƴetta naɓa waɗa faux arbitrage saatu kañum wonno juge peut-être ko ɗiɗi tuune si ɗiɗo nangodiri e anda soupçon anda ka probléme wiwi a ñaawi ɗo jakati ko on wonno hoorejo loni on ko ne ñaawore jonnaynoɗa goɗɗe maɓɓe toon donc la tabufu ma laysa laka bihi ilm ka goɗɗo darano ko alana gandal ko ɗum ɗo wonno waddi han ɗimmo mum yewto fi muɗum ka nder hutba wonde aranum ɗum ko ruttagol ka Allah ɗimmum ɗum ko accitugol hakkille piiji wonɗi wadde ɗin haren yawari jaɓɓide ñawore malaikaɓe no windude kon e wolde kon inna alaykum la hafidina kiraman katibin wama yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid malaikaɓe no sakko meɗen wota goto tati ñawore o anda ko jokka ko ko ɗum ɗo ɓurno e moƴƴande eɗen wuri ko hanno e maɓɓide hande ko nge heege e nde niwre e o angal ndiyam e o kolera ko jokkeni ɓay enen kan ɗimen mon no hawni ha ɗiɗi hitande ɓe se nangodira e jooɗi ɓe nangodiri e kolera enen kan moɗi yo Allah teddurenge ɗum kono noon artenge probléme ji men ɗin ɗi en wawata ñawde ɗin joniten ɗi Allahu subhanahu wa taala jogani en dowle ɗi fof ɗimmoɗen darano ɗen ko ɗum ɓurata e moƴƴande ina ɗum e sikkay no yahade ara ala yahade kono mo tawi Allah gande sikkude e gayni tawa e gaynaki أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تركي على لبوسنا يلي بمن
yalla waɗi ɓuɗɗu on geɓal meɗen ɓuɗɗe meɗen kala ka woni yannalno yalla reenuɓe e turkia meɗen yaññamɓe feere ndin walla jonnuɓe diina ƴelluka wata kaen kadi naɓɓidirgol e maɓɓe turki allah yo allah waɗu lajine leydi ndi yimɓe doganta sabu nafa oto allah waɗu ndi leydi dogeteɗi sabu loraji foni e mayri ɓay mo yiɗa wono kokkiti kala guinejo mo homɓe mo ɗo mo kokkita komo ala faati o ko kala tawowo ɓiɓɓe mum ɓe no ɗuuɗi ha wawata ɓe on ɗo ɗi yeehi yare haji boni ko on jooɗi kala mo koɓe mo yiɗuɗo wo ko hatta yana ɗo fi bayana no waɗede leydi ma no janggede ɓay no janggede kono on to ko miskine ko ala ko ñaama taw woni hamɓe wuno lawol janngugol ɓe ñammine kala ko mum kala mo ko fof no kokkiti minite fof no kokkiti almamiɓe fof no kokkiti imamuɓe fof no kokkiti mawɓe fof no kokkiti hay rewɓe ɓe yummiraɓe nayi ɓe fokkitaɗo ara si o wita naɓanana fen ɗo sappo makko gabor seeɗa anda na seeɗa yummira on faala so yeeyo wartata kene mo yiɗɗa wono fokkiti en tori jallala taɓintimin ka meɗen yalla ɓuɗɗinanne leydi men ɗin ha wuuren ka meɗen ɗo wuuriren ka meɗen ɗo no fof wuurin ka mum noon gungine leydi men ɗin gollen dina men kange leydi men ɗin وصل اللهم على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal